uselapho nje mfowethu ushini umuntu ekhala akazaxabana abazi baxabana star kwenzakalani kanti umuntu abaxabanisa ubongani Manyathi hayi ngoba baxabana bona ushini umuntu ekhaya baxabene namanje abaxabene umuntu abaxabanisa ubongani Manyathi thank you wenzani kanti ubongani Manyathi ngababona ushini umuntu ekhaya ngelinye ilanga besebenzisana hawu phela lokho mfowethu akubuzwa ngoba ngisho ukuthi mina asexabene mina Mayeza noManyathi angeke hawu ngeza kanjani phela singasebenza kanjani nomuntu ongeza nomuntu wabe walima izinto uma nje izwe liyakhala mfowethu kuma mina ngakhala inyembezi bhuti wami Mayeza ngoba ngiyazi ukuthi lento lena isuka phi futhi ngiyazi ukuthi siyasebenza ngoba vela asikaze singasebenzi sihlukanisele umuntu ophathi nendawo ongafuni ukuthi sisebenze ngoba yena efuna ukwenza inhloso zakhe andeke uzenzile vele inhloso zakhe shame uzenzile bhuti wami inhloso zakhe ngiyamvuma uzenzile but kodwa mina esayidini lami ngimbona edom nalozo zinto zakhe noma ngabe unani uManyathi akanayo kodwa udom nento yakhe ngoba akacabangelanga isizwe anginandaba ukuthi ngasilopha kanjani anginandaba ukuthi wenzani kodwa akasicabangelanga isizwe ngeqembu laso nomuntu ekhaya into engingayifuni ukuthi abantu befunzwe amanga njengoba namanje ngikhalela ukuthi ubani loyo ongazokhuluma ngomlando kaShini umuntu ekhala ekubeni ungakhulumi ushi or umuntu ekhala abantu kufanele bekhulume ngoShini umuntu ekhala basikhuluma iqiniso or udokuzini enodokuzini angeke akhulume ngoShini umuntu ekhala engakhulumile uShini umuntu ekhala ilento okunye ngiqaphelayo wena isikhathi esiningi othi hey yabhedala kunjalo mkhulu akafilini owakafilanga ni ubaba uShwi ukuthi wena uyamcontrola uyamlawula why wena uhlezi uthi akiwele iqiniso ukuthi ukuba khona kwaManyathi egroupini uShwi nomuntu ekhaya baba nesandla wena ukumlanda iqiniso impela hawo kwenza kanjani phuma sesibona kuhluwana ngabe uhamba nawe sesala ngale